Wala bafethu shapho kunjani ngithembe ukuthi ni grand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina kwi channel please ngicela wenze nje okulungile like i-video subscribe kwi channel okunye okubaleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze njalo mangifaka i-video uthole i-notification bafethu namhlanje usuku olukhulu it's a game day Sekhukhune United versus i-Orlando Pirates engicabanga ukuthi ibhakabhaka lizobe lidlala ne-team engekho lula siyasazi isibhaqo seSekhukhune United so ngicabanga ukuthi i-squad noma i-first 11 i-lineup kumele kube ukuthi isizingeni iqinile so kule video nginilethele i-starting lineup esipredictwe yimina sipredictwe yimina ungasiphikisi ungasigxeki kodwa okwakho ukuthi ucommente mhlambe nge-starting lineup obonayo ukuthi wena mhlambe singakwazi ukuthi sisheshise nje iSekhukhune United so ngizothulela ke sona i-starting lineup ngendlela mina engisipredicte ngayo i-starting lineup engisithembayo wena okwakho nje ucommente uprovide esakho i-starting lineup obonayo ukuthi singakwazi ukuthi ke sibhekane neSekhukhune United sibhubhule fast so bafethu emapaleni obvious bafethu Sipho Chine yona number 1 goalkeeper esinayo abanye ngicabanga ukuthi ibench libafanele njengamanje then ku backline right back Kamohelo Sebelebele Mike Mamosha ngimbeka as i-right back into engithandayo ngawe uyakwazi ukuthi aphenduke i-right winger even though ngokwe lineup usuke ebekwe emumva but uyakwazi ukuthi ashonele aprovide ama-cross negoli futhi singalilindela kuKamohelo Sebelebele same thing no Dion Hoto as i-left back uDion Hoto naye futhi wenza same thing enziwa sibilibili ngale uyakwazi ukuthi ayoprovide ngama-cross ngali adlale as i-right winger khona emidlalweni even though ebekwe as i-left winger so yona ke iwona ke ubackline wami so iwona ke ama wing back ami lawa uDion Hoto noKamohelo sibilibili bese kuthi ke ama center back bafethu center back obvious Nkosinathi Sibisi no Lebone Siyema i-combination yabo bafethu ihlezi isolid the way Orlando Pirates edlala ngakhona ngicabanga ukuthi ubackline bafethu wenza perfect kodwa ke usunga commenta kwi-comment section ma ukuthi uphikisana nalokho engikushoyo so uLebone Siyema noNkosinathi Sibisi ibona ke abangama centric back kulomdlalo then ke eswini Mthethelele Mthiyane bafethu simbonile umjida kumdlalo odlule noma wangena late but ungena kwakhe bafethu kwakhombisa ukuthi lo mdlalo lo uyadingeka kwi-first 11 so ngokwami ngifaka umthetheleli Mthiyane as number 6 eswini kanjalo no Thapelo Mohoboti naye bafethu uNtswempu wadlala umdlalo omnandi kakhulu then attacking midfielder bafethu Patrick Maswanganye Tito umjida bafethu uyadlala nakuba ke ebuye ebe nalokho ukuyithwala ngazi noma ngizothi ukuyithwala yini noma kuba nenhliziyo encane kodwa umjida position yakhe leya ngiyamfaka uTito as attacking midfielder number 10 then mase siya epalini i-right winger ngizofaka uOswin Abolisi perfect angeke ngichaze kakhulu but umjida vele position yakhe leya akalimele so kumele adlale kwi-first 11 then i-left winger kube Tsoni Kabelo Hositsile ngiyamfaka naye kwi-first 11 yami engiyipredictile Kabelo Hositsile as i-left winger left winger then umuntu esi-striker ngaye bafethu Kampani Lungu umjida ngicabanga ukuthi bafethu kubona nombani ukuthi uKampani Lungu uyayazi imbobo yebhali so bafethu ngicabanga ukuthi mayengafakwa maningi amagoli angashawa lo mjida I'm sure engaba top goal scorer kule season
kodwa-ke angisho ukuthi ngithini, but umbono wami nje ukuthi ngiyafisa ukuthi ucoach amfake ebe-striker uKampani Lungu. So bafethu-ke iyona i-possible lineup yami le, noma ngithi i-lineup engipredictile. Make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, uciphe izi-notification bell, uphinde uyakhomenta nge-starting lineup obonayo ukuthi cha siyisona. Bafethu okwamanje ngivumele ngithi bye bye.